Gdje ste baraja? Evo nas ponovo u Bosnijan Gamer i danas ćemo igrati Hunger Games. Nismo ništa dugo snimali pa sam odlučio da snimam jednu epizodu Hunger Games. Biće ih mnogo, snimat ću mini igre, Minecraft preživljavanje i svašta nešto. Bježimo odmah iz centra. Trči! Ajde čovječe popis, evo dva često ovdje. Otvorimo, imamo čavac. Ma ne to je suhi. Mač, ne jao. Idemo dole. Mnogo laguje Mineplex, ali ne vezi. Idemo ovdje u ovi kući, evo česta. Aj neki mač čovjek, samo ljep i trulo meso. Moram naći mač. Ću da... Inače ću početi plakat. Ništa, idemo gore. Imamo ovdje neki chest, čovječ. Ne mogu da vjerujem, džaba sam ušao. Nigdje nijednog. Alo, hoću da se iđe. Ovdje odmah jednog česta. Imamo čizme, imamo kolačiće. Ali još nemamo mača. To ne valja. Evo. Imamo luk, štap za pecanje i još jedne čizme. Onda nam je potrebno od pokupća. Evo još jednog česta. Imamo zlatnu sjetku. Idemo napolje. Moramo naći neki oklop prsa. Što će nas naći? Tako. Još hljeva. Da stavimo tu. Ajde. To je dovoljno. Sad idemo gore. Ima i ovdje mnogo kuća. Sigurno ima i mnogo čestova. Prvo u ovu. Imamo ovdje odmah čest. Imamo lančni. Imamo metalni. Imamo železni šljem. Odnosno kapu. I železni pantalon. Imamo ovdje još jedan čest. Imamo i ovdje malo hrane. Idemo sada napolje. Evo ovdje jednog česta. Tu su nebitne stvari, one nam nisu potrebne. Imamo i ovdje čest. Imamo zlatni mač. Još hljeba i pečenu piletinu. Još jedan. Imamo to, ovo ne znam. Idemo ovo ovdje. Evo ovdje odmah čest. U njemu luk. Još jedan kompas. Nećemo.
samo nas je dvojica živo. Ne mogu da verim. Snijeg, idemo prema gore. Dvojica nas je ostalo, nevjerovatno će sad biti deadmatch. I ovo snijeg je prvo, znači moram bježati gore. Da li se mogu, evo da se mogu popiti. Idemo gore, kako. Imamo skladište. To ne treba. Evo ga. Dvojica smo ostali sami. Vjerovatno je lik bolji od mene. Nešto ima oklopu to. Ali nikad to se ne zna. Vidjet ćemo šta će biti. Sad malo trebam hodat dok ne počne. Idem da probam se popnem gore. Da li može? Može, evo odavde. Ka gore. To je taj lik. On je sam ostrožen. Dođi vam. Aj! Jao. Zalagvala, a i počeo je demet, pa zato. To lik ima luk strelu. Ne, ima luk strelu. Au, potrefio me cigan. Ima zlatnu sekiru, znači to nije nešto jak. Ne! Ne! Bježi! Dobro, snijeg nemam. Ona malo hljeba. Ona napoj srca, ne smijem ići na njom. Ide prema. Samo ovako ovdje stojati da se napuni onda. Punim se, moram se. I pobjedio sam! Pobjeda! Yeah! To je bilo to što se tiče ove epizode. Vidimo se sutra.